Hai menaze hegima izai hai menaze zeme man sage klum namai ndi ke zeme nge tingkum changla za kaije kchum summa hegi ge de re insa zeme ko gene paulia ga radle India ramge lungmra me chogume agniveer scheme gene Indian Army te nei mle na hanga pakna be page 2 je mati magje ledai gudle je kachule jana cribe first page ge I agniveer scheme lam gene Indian Army spy te rahange register te loilumugu common entrance exam khai loilubugu result judu chuna Indian Army spy mugu official website ge lia jala dele je kachule jana chirin magje pnigu admit card judu issue te lale je kachule japnigu common entrance exam khai loilubuk admit card issue tebe pira hange Indian Army spy mugu official website je www.joinindianarmy.nic.in gene pidule je kachule za agniveer recruitment lam gene Indian Army spy me te nei mele na hanga chira hange nangnui je class creuze kana pass exam chura hange nangu jena nangnui class creuze kana exam chubgu pass percentage 50% nangu jena subject sangnege nangnui subject chubgu percentage 40 nangule je kachule za I agniveer scheme in Indian Army spy metelum lena tingkom kumadai changda jaina retire loi pedai gule za chi retire loi ped jaina nangni hange tak cham berams du reserve te gai jala muile Indian central government mena I agniveer scheme lamgene Indian Army spy du Navy force du Indian Air Force du apo spy te mle ni za I agniveer scheme recruitment lamgene wang mle ni za tingkom kumadai ge za loi pedai gule je kachule Zai China mena wangdar betting kum chana jang kai jam daige US im je ngi je hreite rahange hreim roze chuna da chula dele je Republican presidential candidate Nikki Haley ne kachule zai chuna ai China mena wangdar betting kum chana jang kai jam daige US im je hreite rahange hreim ro kak dablam ge je Republican presidential candidate Nikki Haley ne US government me je man ting rahange rangai dele zai China mena chuna US im je hreite rahang jane US im guso hreim roze imiki rahange hreim roze gadat sangjala dele jaka chule chpo jigine Nikki Haley ne United States meze rang chewgai dele ja chudle man ting rahange za Nikki Haley ne saje pil lo chuna China mugu hadui hene je hai chum ja daila mui kagane United States mugu hai na ja rex kuize ka chumru ne rei China mugu tingkum kumna ge hadui hene je hai ma dai changdu da tingkum kumna loiga diles du United States of America mugu hai chum ja ringe du changra malai jaka chudle za anuya chunane I hypersonic missile bomb gdibes du tleu chu zlarai khagane China ma pting team na I hypersonic missile jak data dele je Nikki Haley ne kachudle za USA manai China ma pting team na ankai lak zbam dele chipo peregene Taiwan manai China ma kakle be pting ge Taiwan kdege USA go house speaker ang kyawong beibji gene China manai USA man kai lak bje DBB zabam di dele za USA manai tibeting kum chana jang kai jam dai gdu rang chi cha kai dele wangdara beting kum chana je kai jam dai ga USA manai China mje hreitu singu dele je kachubje chipo zigena China mne US im gu so hreim roze imiki rahang jana US im je hreije dui sing rahang ne chuna hreim roze gadad sangjala dele je Nikki Haley ne kachudle chipo zigena Nikki Haley ne chuna China mne hreim roze gadadi bligum japani du United States of America do hreim roze chuna gadachu rahang close chipo zigena United States of America government team ramje Nikki Haley ne rang chewje man ting rahang du rangai dele je salai za Afghanistan kdege te tibeting kum chana jang kaije ket kumge Taliban hanam kyana spy mena reji te divigene chunara ka changge Afghanistan kdeije klakse je lunghre sangba country changdi dele je ka chudle inje hre bigene chaidi mendu misonga je bamdi dele je sale Afghanistan kdege chipo jigene India ramanan janai ndi keu jimdai damai ge Afghanistan kde me inje hre me hange khanga betuje to kuibi me 10,000 metric ton changkhre metric ton je langai ka dele je kachudle tati bikewgidu Afghanistan kdei me hange kate sak kanga betuje India ram mane 20,000 changkhai metric ton langai dele je kachule
Zai Manipur ge hazet kana angki manai ku ki makaga kaklebe pepgum ze peize Nagaland state ga tadmak rahange Nagaland state gu director general of police Rupin Sharma ne Nagaland state ge bamremze pise hingdi suimi rahang zane man ting rahange rangai dele ze kachedele Zai DGP Rupin Sharma ne sa chuna Manipur ge hazet kana angki manai ku ki makaga kaklebe pepgum za Nagaland ga ped rahange lugai lagle ze achedele Zai DGP Rupin Sharma ne sa Nagaland state rune dele ze kachedele Lechuna pese hingde suimi be bizigene hazet kraige kakle be pemagze chipo zigene Nagaland state ge bam le nize pese hingde je suimi rahang zaneman ting je bam rahange DGP Rupin Sharma ne rangai dele Zai Nagaland Dimapur gene teplaza Manipur Imphal capital city tepa garimpui ki national highway to Kangpokpi district tribal kuki hazet mene la kaida ni bechange kakalebe ka chibe pedaize kuki national organization KNO spokesperson silent hokip ka chibe pe kize nkime nam kyana spy mene tetibe hamamai tingmui ge hmine ruto dai ni dele je ka chedele Zai nkime na hmine ruto ni be pe ki KNO spokesperson silent hokip ka chibe pe kize song Kilo Churachandpur district la leja ka chedele Zai Manipur gu chief minister N Biren Singh nan znai damai ge saja Manipur ge class ket gene te sedria ka changmagu lesiki school zen mai indi ke Zeme yuting kum chana jang kai ju chum sumai ge let gai je te chudai gu de leja ka chedele Zai Sweden kdei Quran ka chubam ge Muslim me go hingi it hingi be mai ge kaklebe pet blam ge ne Pakistan kdei ge nam kyang na spy me ba me bo panuira ta ze Pakistan kdei ge Christian me ba me zen haraki bamber me ze ngi chu gu de le je ka chudele Zai Sweden kdei Quran ge Muslim me hingi it ka hingi be mai ge kaklebe pet blam ge ne Muslim harasi me da ge Pakistan kdei ge nam kyang na spy me ba me panuira ta sang di de le je ka chudele chipo je ge ne Pakistan kdei ge Christian harasi me bam ramze bom nem fok chagu zena hanam kana spy kaning ching ramze harakir me ngira hangeze langai gule je ka chedile zena Pakistan kde go hanam kana spy le spokesperson Nasir Risani ne aibgu statement gadu lian si chakai dele Pakistan kde ge Christian harasi me ngale sugu zena Christian harasi me go harakir ramze ngale sugu le je ka chedile za hanam kana spy me ne ai Christian harasi me kakdung belam geze Pakistan go government dam gene zane pusui temram lam gene madu samje se Malaysia ka chudli Zan Afghanistan kdege Taliban hanam kana spy mermene mpui mime kakrub bam hair and beauty salon ramze namje kamto kam rahange lang pakai dele je kachudle order Zai vice and virtue ministry spokesperson na BBC msoga kachudle Afghanistan kdege mpui mime kakrub bam hair beauty and salon ramze namje kamto nrabze pikeuting ke lunge namje kamto kam nrale je kachudle ai Afghanistan kdege mpui mi kakrub bam namje kamto nrablam ge spokesperson na madu patim deuze rangai madele ai genen mai ndi ke Zeme yuting kum chana jang kai jik chum sumai higi ge dei rei nsa po bza loi gai dele pi gai jang king gai ni mele ne je to dele